87 Uthiru urajemania na Muthoni wa Ng'ang'a uria mwaka muhituku wiriga gutua itua ria kwambiriria guthie gym no ti ati ni kiro arenda gute we arenda kuongerera akiuga kwaga gukua ngoro torio koragwo wi unduire wa andu aingi aria mambagiriria guthie gym mwaka ukiambiriria nikio muthi uyu ambiririe kuona maumirira karakara una realize I can make good friends over here. Watu wanaweza kusaidia, people who make you understand your body is okay, we sawa. You want to improve, yes, but how you are, you're still okay. We can improve, but unakaa vizuri. Kiredi na kiroshiga na 55. Saizi I'm around 56, 57. Diana Snyder na Peter Ndegwa aria ni ataramu a maundu megie gym marauga mieri ya mbere mwaka ukiambiriria gym ikoragwo cihuirie andu no mathiaga magithiraga o kahora. Women wengi kama wanataka ku lose weight, wanataka ku tummy, wanataka ku lose tummy, so women mostly ndo wanakuanga wengi, and then wakikamio January, sasa unajua January inakuanga hiyo busy, mko busy, wanapiga workout poa, and then ikifika Feb wanajikaza kidogo juu Valentine kwa karibu inakuanga mwezi ya Valentine, so mtu anataka ka flat tummy, and then ikifika March tena wanapotea. Wakinya March challenge ikomera ya road trips na sherehe makarigani rege ya fitness. That's a very common trend, but when area akaria to let's say bouncers, sports people also wakaro very consistent, lakini yage mago set goals siao sitiaga past match, and then from there bakarelax August oka body goals ya bikini body goals sia dithemba. Marauga kwaga kwiyitikia kuonaniririo ni undu wa gukorwo na kiro nyingi ni umwe wa maria macungiriirie makiria airetu na atumia magie thina wa kimeciria uria kaingi tumaga amwe memene mbere ya matuite itua ria guthie gym. Msana kaminga anakwambia you know mimi kitu ni stress. Kuna mwingine alikama akanambia naogopa hadi kutoka kwa hao ako stress nini kaambia fanya hivi, usikuwa ati stress juu ya bibi yako, no. Hizi kama kuzaliwa hivyo ni possible, unaweza rudi normal. The only thing that I can advise you ni piga workout, angalia diet yako, by the time inaendelea utakuwa fit na hata mwenyewe utashanga. Kuna mwingine hata amekama hapa morning alikuwa 108 kgs, sasa yako 64. Huyo naye shida yake ilikuwa alisema the moment alipata mtoto akavura, alikuwa hadi anaogopa kutoka home, hadi alikuwa anaambia trainer akisha train nipeleke home. Because of nowadays we have social media we post bisa yakwe ada makaja comment about different parts of your body and kuna manyaru as trainers you're getting hit hard because walk high I want to lose here not here, I want to lose here not here. No kuringana na arigitani na ataramu a mirire miega mundu atangirora wega kiria araria uritu muingi ni ugwati ugimaine mwega wa mwiri. Mundu ena weight nene hatikaine gukorwo kigia mathina ta ma diabetes, hypertension, cholesterol, obesity, na nginya mathina ma gukorwo akigia mathina ma ngoro, mathina ma no agie mathina ma mugongo, na no agie mathina ma nginya ma joint, na oho wi muthuri no agie mathina ma erectile dysfunction kana maundu maku ko matire handa wega. Uguo mau ni ma challenges, na nikio ndikaniro igwa thana iria mostly ahiki makiuga he ucio na kitabu ataweza. So those are challenges iria cikoretwo cieho na no nginya tukotuke manage. Nda yaku ikoragwo ihana uguo. Koguo rira wagia maguta maingi thiini wa nda yaku haha mbere ri igucagia muscles cia na guku thutha, riu tukanjia guturwo ni mugongo haha ni ndu wa kindu kiretwo muscle tension kana muscle spasms. O kiro ici i thiini wa nda yaku ri nacio cithiaga ikadistributwo thiini wa maru. Koguo maru ni gukomerwo makomeragwo makagia na friction, makanjia kuriana, tukagia na arthritis ya maru ni tondu wina kiro nyingi. No mundu agirirwo kuria ki riria ambia guthie gym riria arenda kunyihanyihia kana kuongerera kiro. Lose weight ni agirirwo gukorwo aginyihia muno starch
nyingi muno gukira any other food, na most ni ukoraga andu makiuga de wagirwo kwaga kuria nyama, wagirwo kwa no, tugaga unyihie starch, urie protein nini na urie vegetable na fruit nyingi, no ngihota ucio indo ungikorwo ni kwenda ku lose weight in a fair way kana remarkable way, ni wega gakorwo ugitake more fruit kana icio ni makudia tano gututikarie simple carbohydrates wa chetagi mari to kuria ndu kwenda kitao complex carbohydrates. Ici ni iria tugwa ni cia unduire na ni starch ta nduma, ngwaci, mianga, ikwa, marigo, marenge, nimve. Cikoragwo cina starch no at the same time cina fiber, so ni ciguteithĩrĩria absorption, citeithĩrĩrie digestion na citeithĩrĩrie kuhe mwĩrĩ waku hinya. So citigũthiĩ mwĩrĩ cideposit ta ngima kana mucere kana waru uria cidepositagwo ci sugars thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ. Na kũrĩ arĩa makuĩte ngoro na makona ta matagakinyanĩria matanya mao nĩ gũthiĩ gym matekuona maciaro, thikĩrĩria kiugo gĩa bata. Kwenda ku eliminate sugars na tweherie wheat thĩinĩ wa diet na tweherie maguta macio tũrameta unsaturated fat thĩinĩ wa diet, no twĩkara mĩtũrĩre mũnene na twĩkara healthy. Tondu wa economy orehana adu they are very stressful. When you're stressed, you produce what you call cortisol. It's called a stress hormone. Stress hormone oreka slow metabolism yaku. Slow metabolism yaku ukajia waria digest ugastomo. Because you have a stressful job, you sleep late, you're not resting enough. Also it makes you produce more cortisol. So instead of increasing your metabolism, you decrease. So metabolism yako decrease instead of kuthia ugastomo. Mwere ukagerereka. Confidence yako ndukanareke mundu akwire atiriri nduhana wega ni undu wa ndui ni maitho maku matiranyona, hena mundu aranyona arona hanite wega muno. So it's all about watu wewe unajiona aje kwanza. Nikisikia mimi ni mrembo venye niko ni hivyo. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Jenga Wabwe.